Сәлем достар, сіздермен бірге мен Jakov Kizet. Бүгін біздер өзімізді салған қаламызды көрсететін боламыз. Менің қасымда кім? Бүгін біздер өзіміздің қаламызды көрсететін боламыз. Достар, осы видеоға лайк, комментария жазып кетіңіздер. Астында қоңырауша бар, соны басып тіркеліп кетіңіздер. Міне. Мен қасында ағам бар. Сәлем достар деп жазып жатыр ол. Так, снизу жаздыгын. Қойғасыш. О жақ жазып жатырсың ба? Жарайды, достармен көрсете берейін қаламызды. Сендермен бірге Нұржан де. Сіздермен бірге Нұржан еді. Енді, кел, біздің қабаны көрсетейік. Міне, біздің қаба қарапайым қаба. Көрсіздер. Мына светтерді мен жасадым. Светтерді қосып қойық. Ей, мысалы мен. Бүгін біздер. Ау. Сенің қораң анысы. Тауықтарға не? Тауықтардың арасына жүгіріп кетті. Кірсе кіре берсін. Достар, в общем бізде мынандай не бар? Тауықтарға өсіз күші. Одан кейін бізде міне мынау тауық қора. Ал мынау кактус. Кактус. Мына жақта біз не бар деп ойлайсыздар? Әрине, егін шаруашылық бар. Мынау семена деген ғой, семена. Не, Нұржан, семена өсіпті ғой. Алмайсың ба? Екінші бізде тағы да біреу бар. Башыры. Екіншісі бізде мынандай не? Білмей әйтеуір. Жоқ, мынау неш? Білдеш? А? Свекубо дейді. Дейді, осындай. Сол өсіпті. Мен ненің қасында жүрім ғой, бақшы бақтың қасында. Біз өсірген нелерді ше, ә? Мен артында. Мынау не? Асқабақ өсіп жатыр жаймен деп. Екінші бізде, төртінші бізде мынандай сәбіз. Сәбіз ба? Сәбіздер өсіп кеткен ғой. Картошка мен сәбіз. Картошка мен сәбіз. Сәбіз бір ұрақ қалған ба не? Онан көрсетші. Бұл семена, көрдік. Көрдік па? Бұл қарбыз. Не екен? Қарбыздар жаймен деп өсіп келе жатыр. Мынау бақты көрсеттім. Мынау біз не деп ойлайсыздар? Андайшы ниет әйтеуір. Мынау ниет қаш? Мынау ниет. Нұржан. Мынау ниет. Қара жүріш. Мынау ниет. Екінші. Вышка. Біздің вышкамыз. Мінекей. Осында жүрген орындықтар қойдың көретін. Өстіп. Күшті, лайк басып кетіңіздер. Келесі бізде кафе. Магазин. Неге выживание қыласың? Выживание қыласың. Осы кафе ұнатса. Келесі бізде талдар.
Nurhan, vurma. Dostlar, Nami'ni güldürüp sattı. Nami'ni iyi. Maya karanlık. Nav televizor, nav gardırop. Nav benim spelni, nav tuvaletim. Şimdi hazır. Ne işin? Şimdi uliptar. Tümüye gitsen ne yaptın? Uliptar bizde türme var. Türme. Türme. Kamasın. Ultram sen. Zaten durmuş. Betul zaten. Ini zaten dawatım. Yuh, ultramış. Ne? Göstermeyin. Nak televizyon. Mana gardırop taşıdığını istiyorum. Mana benim sandıklarım. Burada da istiyorum. Burada da istiyorum. Burada tamaklar var. Başarı ultramış. Bu nasıl kaçacaksın? Ama manyak. Dostlar manyak da. Ultramış. Sen bile güldür kurt ayaklısın. Mana benim tuvaletim. Yes. Mana benim tamak yerim. Sosun bir şey türmeyi var. Türmeyi kaldır. Koşacağım. Ne kalmış? Kalacağısın. Sen çıkart. Dostlar, mana olsun da türmeyi var bizi. Ya kortuk geçiyor kortuk. Ne kalkacaksın ben? Ya. Ben şey kalmışmıyım. Kortuk. Kalacağız yok şimdi. Ha? Şimdi bar mı gidecek? Gidecek. Koşuş. Ha? Bir yere gel. Bir gidecek. Давай. Bunun ne olacak? Bot. Yeni sen çıkmaysın. Kirk edecek. Ya. Messi iki karok. Ayaktan Gerald iniyorsun. Gerald bayım. Bizden kava ondan sonra white basıp gitmişler. Yok. Çok gittim ben. Şimdi magazinde göstereyim. Dokuzsuz magazinde göstereyim. Oso bilet olup buraya kayarız. Magazin ne? Senin magazinin ayda. Abi magazin ne? Senin magazinin izliyorum bu. Benim diyor. Pop mop diyor. Ucuk değil. Benim iş var mı hoca? Benim. Kayda bir. Abi. Man buraya gerek ko buraya. Midi make shop. Sen oraya gittin mi? Yok mu? Ha. Midi bari kan. Midi bari bu midi. 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 Midi müşkül. Oldu. Kibadım. Kibab. Şimdi gelsin o. Boşlar. Kibadım ki. Kalk bas. Ben tamak bir. Benim tamak var. Bir tamak yedik var. Yakın etajda var. 64 staklardan var. Nasıl giymiyor? Ha? Baskıyım ben. Gelin. Şurada minimiz havuzı. Ya, işte. Biz avuklardan kutulamız. Dostlar, kava ona sarvayık. Ya? Kava. Ya. Yego iş basalım git. Kili. Ne? Durun. Abi, kamuoyu lütfen. Tahu, Nurhan tahu. Lütfen mi? Git, ikinci etaj var. Var, sliz. Sliz ver lan şimdi.
Ne? Al bu ne diyorsun? Ne? Öğrenme oldu. Kirkan gibi benim savan yaman. Bırak balık gibi benim. Biliyorsan mı? Paradan da. Şiş mi? Zaten küçük. Şiş küçük. Şu bitkinimiz mi? Ne kapur var mı? Singapur mu? Ya al küçük çizi. Zaten neyse. He? Burası. Dayamayayım ben. Al küçük. Sandım. İki sarsık. Ve şu yüzünce okursun. Ne? Ay. Abi öyle abi. Bot gittik. Dostlar biz Nurhan indi kumuştu var. Doğru bottuk. Bittik. Tünmeyaydı. Tünmeyi kurutuyordum. Ha tünmeyi de kuruttum. Ne magaz? Biliyorsan bak. Dostlar indi biz. Toktaydı şu kadar. Ne magazinde kurutuyordum. Magazinde. Kurtuş. Böyle. Magazinde kurutuyordum ben dostlar. Dostlar. Böyle magazin. Bu ne? Dımşok. Nakta dımşok. Dımşok. Abar. Bu ne? Abar. Şurayı tuşu. Bunu boş kap. Başı. Kataya resim. Rawatan çok. Kurutuyordum dostlar. Dostlar. 40 kilo sonra var. Kırmengir. Sayar resimde. Ama hadi bu yüzünce staktarı var. Dostlar, bizden kabamız. Sizlerge öte katta olmasa. Arayınca like basıp sır. Kuya. Öbe. Ya kaktüsten göçüp gitip doğaya. Artık. Bizden bosmaya kabamız var. O zaman Troçki'ye hoş Troçki. Mene bizi kimi var? Bizim de aslında böyle koyamızdık. Ne oldu? Ne? Kardeş biz yukarıdan karaganda. Bu keremet bu oldu. Karanzır. Karanzır. Böyle bulmazsa böyle nalit iğrenç. Misin gün tentmen canım. Dostlar, biz bir günü Salyam koşu süredim babamıza. Yatış. Bu sizden Salyam koşu süredim babamız dostlar. Keyif diyor. Dostlar, o videomuza like ve komentar yazıp aslında konuşabilir sonra rastlayabilirsiniz. Size memnun olan ben. Jaco Christian diye. Sabunlar.